Evo, nalazimo se u auli Senada Mešća i Fadile Mešć, znači Ugorsko. Momentalno pristupujemo proizvodnji soka osoke od jabuke. Vidimo kako Fadila to priprema. Mora Fadila to fino priprema, stavlja u cijedu, takozvana cijeda. Ono teče, vidimo već, evo pogledajte, evo, ovo je očit primjer proizvodnje šećer, fruktoza, čisti sok od jabuke, šećer, fruktoza, vidimo Senada gospodina, Fadilu Hanumu, Fadila Hanuma, da ne kaže gospođa, ali Hanuma. Ja šta radi, Fadila radi, evo ga, pogledajte. Već vidimo proizvod koji se zove sok od jabuke, čisti sok od jabuke. Možete pogledati, evo ga, vidimo, evo ga. Hajde Fadila, pogledaj, evo. Sad ćemo napraviti malu pauzu dok se napuni kazan, takozvana cijeda, pa ćemo kasnije nastaviti snimanje. Pogledajte, taj je proizvod sok od jabuke. Tipičan primjer domaće proizvodnje. Slijedi mala pauza. Ovo je trop, takozvani trop Rašida Hanuma iz Suba. Suba, Senad Mešć i Fadila Hanuma. Proizvodnja soka, izvolite, šećer, fruktoza. Evo, vidimo zadnje poteze Senada Mešća ručno, znači Senad Mešć sada ručno iscjeđuje sok od jabuke. Znači, poslije ručnog iscjeđivanja Senad Mešć će prijeći na mehaničko iscjeđivanje soka. Upravo ćemo vidjeti kasnije kako to ide. Vidimo da on postavlja neke klocove, neke drveta, nešto ne znam ja šta je ovo. Opet ide ručno iscjeđivanje, ručno, vidim, znači još uvijek je ručno. Kasnije ćemo prijeći na mehaničko, odnosno tehničko iscjeđivanje. Sada vidimo prelazak sa ručnog iscjeđivanja na mehaničko iscjeđivanje. Mehaničko cijeđenje su. Ima mali poteškoća, normalno, to je živi program. Nemojte se smijati, ovo je tehnika.
Dobro, Senad, ne bude u centru. To je, centar je. Sad malo. Dizalica je 2 tone. Znači 2 tone dizalica. Idemo dalje, proizvodnja teče. Pogledajte ovo, pogledajte kako curi. Pogledaj, hajde se nađe, pumpaj. Vidite kako to curi. Evo, 2 tone dizalica. Pogledajte, evo. Ovo je tenka, ja. Je dobro se radi tu? Neka. Još nategni. To. Evo. Ovo je tehnika proizvodnje soka od jabuke. Dobro je, sad ću gledati kako idemo. Idemo, mala pauza. Momentalno Senad ganja da bude tu u centru. Je li u centru Senad? Ja, moram biti u centru. Vinklo, centar. Dizalica i ovaj... Da. Da ne bi to bježalo u osi, ili tako? Jest. Mora biti u centru, sve, pritisak je to veliko. Jest. Dizalica je 2 tone. Evo. Vidimo kako. Ovo je Fadila metla neke štipe ili sa vešom. Ide kroz gazu. Koliko si sad nabio se radi? 2 tone, jel? Možda tona sam. Tona? Jest, još ima tona. A, dobro. Znači, posljedno ćemo kapi sjetiti. Još nikad ja potura ovo. Ja. Hajde, kasnije ćemo opet. Još jedan plot. Stavno, znači moram... I polako, kako pritišćemo, tako i suzbijamo, isceđujemo dušu. Dušu vadimo. Jeste. Znači, proizvodnja Jeste, evo. domaći šećer fruktoza. Znači, Jeste. šećer iz voća. Prirodni. Nećem voliti da vidim. A? Ovo je video svjetski. Senad ekipa. Ovo je ekipa snova. I Fadila Hanuma. Au!